dua begusih barkada manuta ay dua na atap ya mabainta ngemanikan madanagan na anu sak ay gayeng tan amok ay nasimpet ka ay ipat manipud ni ba adinikan malinglingan naragsakan sinan inilaan ta manipud ni man adinikan malinglingan tansik agaiman diuyak dan layadan ay sikay kagasat ko etin amin ay laylay dem yan idawat ko basta et kay man bayan di tumpal nanto idawat ko ang inay masapul mo manipud ni man adinikan malinglingan naragsakan sinaninilaan ta manipud ni man adinikan malinglingan tansik agaiman diuyak dan layadan tansik agaiman diuyak dan layadan